100 سالی زیادتر کردا و روس و ارمنیا و شهر کریه باوی من کالکیم کشتن تالان کرن یعنی هم گیشک نوفی شهر دا بود بلا که درده که بیدرمان بود یا سری ما اردی خونی 8000 سالا مهنده کرد اولا و غلطی مایا گرکی حیمه بگه که جماعت کرد ما داری هبن اما پرسه پیش داد نه ما همش پیشگیری بدن لیا یک تنه بود لو ما مدکو دواتش تکی نه ریالیته وقتا کردستان مازن هاتا چه کرنه بلکه مثلا بیدوی نویداری کردستان هایی هم چک موچ عاقبتی به چک به ایروس بینا بری 101 سال بری بیداری یک Türkiye milleti diktir ne kibne tane kurt jiyan kibne vederi 200 sal beri 200 sal beri sedeme yekemin eve Kurdistan'a erde Kurdan'a اگر دولت جینار تولوی کاری نبونا دجمناتیا کردان و کردستان و هرمی نکرانا اگر کرد هفدو بگرتانا اگر کرد وان سالا و نهاجی پیشی بگوتانا والات من باشه بگوتانا ملت من باشه زمان من و دورا بگوتانا دین من و هرتش باش بیا ام پنج کریم باوکی بون جبو کو ام پاشروجا خو وگو هزن پیشروجا خو بریکت بون برایکی ما دردج مقتیا نتنسی نور بون کتن ناف برامه هر وها زمان و مکان جی ام جهف دور کرن ام ایرو جوار بحثا سرپیاتیا دورین دور این ولاتی مبکن ام ایرو بحثا برای خوب کن کو جماعتی دور خستن Evet Kürdistan'ın 2500 metre yüksekliğinde olan uca ve karlı dağlarındayız. Tarih Kurda li Kafkasya ji dîroka Azeriyan û Ermeniyan kevintire. Evi tarihi faktên tarihi ispat dike. Kurd hele 100 sala hevtada li Azerbaycan'a devlet çekiliye. Devlet deyseni, pere şkala çekiliye. Merkezi bir Berde'ye. Berde hatta Kurdistan'a sonra takriben 1000 kilometre merkeze. Ev Kurdên ku heremî bideri bana ji neslê Şeddadiyan de hemû. Her kim yek em dizanin dîroka Kurda li Kafkasyê 2500 sal e. Beşeke mezin ji lêkolînerên Kurd û biyaniyan diyar dikin ku Kurdistana Kafkasyayê milekî Kurdistana mezin e. Gelê Kurd û gelên din ên Kurdistanê bi sedanê salan e ku li ser xaka niştiman jiyana xwe domandine.
vekolînên tarîxî bi me didin selmandin ku gelên Kurd, Ermen, Asurî û Azerî di navbera Mezopotamya û gelên wan, Urmiye û Sêvanê de li gel hev jiyane. Ev nêrîne ku Kurd paşê ji Kurdistanê çûne Qafqasyayê yan ji wekî koçber bi nêrîna min ev nêrînekî şaş e ji ber ku ev herêm her tim dîrokê de herêmeke Kurdan bûye û heta piştî İslamiyetê jî em bêjin di qurunên hefta ev dîrokzanên Sovyetê jî dinivîsin ki em ez dikarim navê Arşak Polatyan bînim ku qurna hefta heta niha dîroka Kurdan lêkolîn dike li wê derê dibêje ku Kurd li bajarê Berde, bajarê Gence û derdorê wê ku ev bajarana niha di nevan de Azerbaycanê de ne hakim bûne û her tim mîrektiyên cuda ava kirine. Kurdistana Kafkazê ew dîroknasê navê deng yê Fransya, Lîvîsa, Rêmbo, yê Rusya, yê dîrokanê Yunana yê qedîmî wana nivîsîne ku 6000 sal berî zayînê Kurdê arî li Kafkazê dora çemê Kur û çemê Aras jiyan kirine. Ji wextî da heta anî 1827 salê hemêşe destê Kurda da bûye. Kurdistan sor navbeyna Azerbaycan û Ermenistanê de ev dike. Gorî lêkolînên davî çendin lêkolîner ez jî nav deme em üse hesap dikin ku Kurdistanê sor parçaya Kurdistanê mezin e. Ne Kurdên diasporanın. Hereminin vê derê hezaran sal jiyan dikin navbeyne Kurdistanê mezin û Kurdistanê buçuk yani Kurdistanê Kafkasya Ermeni û Azerî zêde bûye û ev erd ji Kurdistan kutbiye. Kurdistanskî Uyezd ango Qezeya Kurdistanê bi biryara civîneke ku 1923 çêbû hate avakirin. Heftê Tirma 1923 Komisyona Rekupêkirina Bajaran a Komîteya Birêveberiya Navendiya Azerbaycanê û Komîteya Navendiya Partiya Komünîst a Azerbaycanê li ser encamdana îdareya Qerebaxa Çiyayî û Kurdistanê komisyoneke taybet ava kirin û vê komisyonê biryar da ku Qezeya Kurdistanê ava bibe. Lê temenê vê qezayê bes 6 sal dom dike. Damezrandina ev Uyezd Kurdistan ku em lêra dibêjin Kurdistana sor di çerçevê siyasetê hikûmetê Sovyetê de hatibû damezrandin. Ji ber ku Bolşevîk bûxe İmparatoriyê Qeyserî wekî goristana netewan bi nav dikir. Ku hemû netewê ku dikevin nav İmparatoriyê Rûsyayê tên tunekirin duwarê netewî çandî zimanî her hêle de tên tunekirin pêwîst bû ku piştî ku destxelata xwe dan damezrandin ev siyasetena biguherîn û di çerçevê vê siyasetê de ji bo hemû gelan mafên netewî gere bihate dayîn û bi rastî jî piranî em bêjin sedê nod heta nodê heşt gelên ku diketin di çerçevê Yekîtiya Sovyetê ji wan mafên netewî em bêjin kêm zêde sûd wergirtin. Îca îlankirina Kurdistana sor jî di çerçevê vê siyaset de hat îlankirin.
Belgenameya dîrokiya civîna Komîsyona Diyarkirina Sînorên Qerebaxa Otonom û Kurdistanê bi vî awayî ye. 7 tîrmeh 1923 hate guhdarîkirin. 1. Li ser jinûvesazkirina beşên Rêveberiya Qerebaxa deştî. 2. Li ser Kurdistanê. Biryar hate wergirtin. 1. Kurdistana Otonom divê bê avakirin. 2. Piştî ku sînorên Qerebaxa Çiyayê ya otonom bê diyarkirin, navend û sînorên Kurdistanê jî bêne kifşkirin. Neh roj paşê, ango 16 Tirma 1923 Komîteya Navendiya Partiya Komünîst a Azerbaycanê bi îmzeya Sekreterê Partiyê Sergey Kirov biryara xwe dide. Biryar hate wergirtin ku li ser xaka ku Kurd lê dijîn, qezaya Kurdistanê bê avakirin. Yek ji armancên îlankirina vî wîz dijî ev bû ku bibin mînak ji bo çareserkirina ji bo pêşerewjê dibe ku yani nêrîneke wan wekî jeopolitîk û demdirêj jê hebû ku şoreşa xwe îxrac bikin li tevayî rojhilata navên heta ber bi Ewropayê modelekê li wê derê ji bo Kurdan çê bikin û ev yek bibe model li tevayî rojhilata navên ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurdê. Fakat wek em zanîn ev nêrîn bi ser neket. Yani Komara Kurdistanê tiştekî şo tune hem Kurd xwaxa dibêjin. Herêmeke otonom bû, başê bû navçe otonom yani biçûktir kirin. Yani ji bo çi çêbû ez vêya nizanim. Ji ber ku welatê me ji Moskow biryar derxistin ku di ser beşeke Azerbaycanê ku Kurd berê 1000 salî zêdetir li wir dijîn otonomiyekê bidine Kurdan. Otonomiyeke çandî kulturî yani. İja ew herêma ku Kurd zêde lê diman bi statîstîkê yani ji mara Kurda zêde bû li wir çêkirin yani. Wextê çêkirin bi hêviya ku wê paşê fere bikin, wê mafê Kurda zêde bidin, di hêla ziman û edebiyat û pêşketinê de her aliyê de. Lê destpêkê de problemên mezin çêbûn. Mesela Türkiye û İran wana şikayetên resmî dikirin yani ji Moskvayê re ku ev otonomiya Kurdistanê yani ne ya Kurda ya Kurdistan navê Kurdistan e. Kurdistana sor. Yani wê pir zirarê bide me ji ber ku Kurdê me jî wê şiyar bin virde de. Lê Sovyetê timê ew dikir yani bersîvê wan dide digohîla nava Kurdê me ne yani em ji bo wan dikir yani tu eleqê me dervayî vê axê tune yani. Sala 1929 Qezeya Kurdistanê tê betal kirin û wê daxilî Qerebaxa otonom dikin. Kurdistan êdî ne qeza ye lê daîre ye. Navenda daîrê jî dibe Laçîn. Вырастают новые города. Молодой горный город Лачин построен в Курдистане при советской власти. Сюда, в районный центр, съезжаются на призыв в ряды Красной Армии молодые советские патриоты Курдистана. 1920 nehanda Qezeya Kurdistan atiye iptal kirin, evi girêdayî bûye Qarabaxê Çiyayê. Sala 1930 da evê carekî dî nava Kurdistan lê kirine Kurdistan dairesi, daireyê Kurdistanê. Ev jî tenê 75 roj jiyan kiriye. 75 roj şûn de evê jî iptal kirine û kirine 4 îl. Burası rayon dibêjin, navçe. Kelbecer, Laçin, Qubatlı, Zengilan û parçeyê jî Cebraîlê heye. سیویک ساله وقتی که بیشتر سیویک سوده ساله که سرالدانا جلالی و اگری عرارت بو سروکتی و ایسان نوری پاشا ابراهیم حسیکی سروک عشیر اونا کردستان عرارت اعلان کرن ترکا پین کار بو ایران کات که کمک گردی وانا بلا که اسماعیل خان سمکو شکاکا پیشبری اسکری ایران گرتن کمکی دانا کرده یا عرارته یعنی پین کار بود ترکا فارسا پین کار بود جا ستالین
Prikazda askeri Urus bomba barın uşağı baymış novi şehri da bu. Matamış gülalekat şehir da bu. İşte tobaran kırın bala kırın Kurdistan'a Ararat'ı. Gorun erinemin yekemin serdemi hiç kırına Kurdistan'ı sor giredayı tekiliye Rusya ve Türkiye. Bu vakti Kurdistan'a Kafkaz'ı Stalin da yok kırını. Çima Atatürk dostu Bolşevika bu. Gotun ki ava Kurdistan'a ve bederi sor ve çekiriye ava tasiri de sar Kurdi İran'ı, sar Kurdi Türkiye ona haro sarıldan etkin. Sedemin bir hündürünceye dahili, sedemin bir ziyadetir hariciye. Siyaseti derva Rusya'ra giredayıya. Ebe bejin, yekji sedemin iptal kırına Kurdistan'ı sor, neteve perestiye Azeri yanraje giredayıya. Mesela Azeri neteve perestiye Azeri derpet ne dair ku bedeli Kurdistan'ı sor jiyanaha berdavan bike. Yani Azeri her tim Moskva'ra dilekçe nivisan diye, erze nivisan diye, şikayet nivisan diye, yani ne hastiye ki Azeri bedeli otonomiye kurda jiyanaha berdavan bike. Sor nişaneya Sovyeta Sosyaliste. Sor bi hezbûn û heybeta artêşê ye. Lewre jî Kurdistana sor têwateya Kurdistana Sovyetê. چرا دگوتن کردستان مسور؟ چرا ندگوتن پارچه دولت شهدادیا؟ بویه که دگوتن وکی دولت سوویتی مثلا دگوتن لشکر سور دولت سور یا کارگرا و گندیا ابوی ناوی یعنی گلک شیرنایی او کردستان که نویه یا سوره Kürdistan'a sor ne nava ferbiye? Peyi ve sor simbola Sovyet'e, Sovyetistan'a. Mesela meydana sor diye şimdi Moskova meydana soraya. Evci navaki maya. Navgel'de Kürdistan'a sor diye şimdi. Şimdi hayda Sovyet'de her tişt rengi sur ve dağıt kişi. Ala sur, askeri sur, orduya sur, Bolşevik tamam bir rengi sur ve dağıtın dedi. Sur. Esacı Kurdistan'a sur, yani Kurdistan'a Bolşeviki. Li gorî çavkaniyên Rûsan di dawiya sed sala nozdan de li Qerebaxê gundên Kurdan ji gundên Ermeniyan zêdetirin. Sala 1855 di salnameya Qafkasyayê de dinivîse ku ji 134 gund û deverên Zengezûrê 77 gund û dever Kurd bûne. Daviye kuruna sed sala 19 de şestüne gundi kurda bu ya. Çilu u heft gundi Ermeniya bu ya. Sînorên Kurdistana sor ji Rojavayê Ermenistanê ji nêzî sînorên ku Ermenistan û Gurcistanê digihîne hev ji wir dest pê dike ber bi başûr tê û heta ser sînorê Îranê yani heta çeme Erasê tê. Mezinahiyê wê herêmê ji Qerebaxê Çiyayê zêdetir e, mezintir e. Li gorî daneyên salnamê, li Zengezûrê 14634 kes dijîn û ji sedî 83.7 vê reqemê Kurd, ji sedî 16.3 wê jî Azerî ne. Heman salname diyar dike ku sala 1916 li seranserê Kafkasyayê hejmara Kurdan 132.257 kesin. 1926 da Komitê Planê Azerbaycanê
ev kirine jimartını nüfuzan, jimartını nüfuzan li Kurdistan'a sor, erde Kurdistan'a sor da hefti du sene Kurd jiyan kiriye. Di wextê Qeyseriyetê jî statîstîk çêbûye, rêjeya Kurdan taybetî ne tenê ji ber ku li wê derê sînor ne ev sînorê ku em jê re dibêjin Kurdistana sor, ev hîn berfirehtir têgirtin. Nodu ne selef nüfuzên kelbecerê bûye Kurd, nodu ne selef. O nodu ne selef jî nüfuzên Laçinê bûye Kurd. Yani bê derî hem kelbecerê hem Laçinê 2026 da tenê 108 ne Kurd jiyan kiriye. Nefer. Tenê 108 nefer. Lema jî statîstîk diguhere carna 20,000 tê nîşandan, carnê 40,000 tê nîşandan, carnê jî heftê 2,000 tê nîşandan. Me got 26 da 37,000 jiyan dike. Azerbaycan'a 47,000. Em statîstîke 580 neha dinêrin jimartînê nüfuzan. Hejmara Kurda 1500 kes. Çikirine ne nîsandine, asim nekirine. 1907 nehada statîstikê li Azerbaycanê yek Kurd nîne. Piştî avakirina Kurdistana sor, armanca sereke ew bû ku Kurd bêne perwerdekirin, civak bê pêşxistin, ziman û çanda Kurdî bêgeşkirin û parastin. Di vî warî de hinek gav jî hatin avêtin. Heman vaxtana ki Kurdistanê Sûriyê hebû, bajarê Şuşê de têxnîkoma, yani katê kurmaca vekiribûn, bavê min, kurapê bavê min, giş wî derê xwendine. Süleyman Rahimov ki nivîskareke Ayana Kafkazê de, bûya meznê wî têxnîkomê. Nêzîkî çil zarê Kurda ki wî derê xwendine, başê hatine vegerre herkes gundê xwe da dersî zimanê Kurdî dane. Rojnameya bi navê Kurdistana Sovyetî, yani bi azerkî gotin Sovyet Kurdistanê, Laçinê heta salên şêstî jî derdiket ev nav. Hebû di nav gel de jî, nav civakê de jî dihat zanîn. 31 da ev dibe dest pê dike. Ecemiye, Azerkiye, yek rûpêl ev Kurdiye. Armanc danînê hîmê bû. Yani hîm danîn mektebekî bê ava kirin, li wî mektebê mamosteyên ziman werin perwerde kirin, paşê ev mamosta biçin mekteban da gundan da êdî dest pê ji sıfırê dest pê perwerdeyê Kurdî bikin. Kurdistan sol bîstîneha iptal bûye. Lê destpêkirina zimanê Kurdî, dibistana Kurdî, piştî hilveşantinê Gazaya Kurdistanê 31 dest pê dibe. û 38 jî dirê didin. Tekriben nav 10 sala da bu Kurdî 28 kitap derdikeve. Yek jî alfabeyê Latînî. Bawer dikim her yekenîn alfabeyê Latînî li Azerbaycan ve Kurdistan sor hatî istifade kir. Kurdistan sor da tiyatro jî hatiye vekirin. Laçinê tiyatro hebiye, tiyatro gel digotin. Vê derî çendin tiyatro şano hatine nîşan kirin, bu Kurdî hatine nîşan kirin. Piştî mirina Stalin û hatina Kruşçev, polîtikayên hişk hinek nerm bûn. Kurdan careke din dest bi tekoşîneke neteweyî kirin û bi vî awayî jî hewlên bilindkirina doza Kurdistanê zêdetir bûn. Helbet dawiya salên heştê jî hewldanên Kurdan şayanê pesindanê ye. Berê Kurdan her li Moskovayê, dilê wan li Kurdistana sor bû. O hayna Sovyetê de dahate hesavça dîroka me. Hatta Gorbaçov dest pê kir dereka demokratiyê de.
ام کرد سوویت حشار بود دموکراتیا وریا دموکرات کردستان سور بزرگ ریون که بو شیوداری گرباچو گازی مکر ام قبول کردن ام 11 نفر کردن نوده سالی ام گالا کرد عیان ایزم کتیب دا شکلی شد علی عبدالرحمین محمد بابایف نیازی بریم ام گالا مرد نیازی گو 20 مرد هم چونه مسکوی جیک نمام نچونه کردستان سور چک نو تاریخ گل کرد جارا اولین حکومت مزن حکومت سوویت مزن کمونیست کمیسیون یک چکرش بون پرابلم کرد بوی چه ما کردستان سور دخواست وقتی هاینا سوویتی دا هاینا کردستان سور هبو کرده ترکیه سوریه ایران عراق چهارده دان چه ما سوویتی دا автономия کرده های نیوی داری 200,000 کرد دیجی ام میلیون ها کرد دیجی چه ما کردستان автономия متونه چهارده مده حرکت کرد تو وقت نوی کرده کسی نرکشان حتی یک بونه حتی آوا کردن آواکرنا دزگاه یکبونه سازیا نافبوری خست ناوندا چالاکیین دوزا گشکرنا کردستان سور. رولا یک بونه نوا جینا گل کرد سوویت دا پر گرینگ مزن یک بونه یا یکمین حشربونک ناف ملت دا چکر ولد پریزیک هات هاویت ناف دل گل دا یاد دا کردا فهم کرد وکی ایرو بخواهیه خدا نیویه لی بابای نگی خوبا کل ما خوبا دیری بده بکرن ادعا بکرن مدگو ما مسلمان دیری بده بکرن از بیش جاره کسا کرم چونه با سکرتاری تسیکای هری بلی 20 مرد مگو وکرن حتی گیش نویده تو بکن اویدا گلی بدم دا از ما ترسمازی بیش وقتا جوین خلاص بو اوا گلی بابای و زمان خواه نه زمان تا پاچ کن تویس اوی دریاد کن مدو بود یک پس موساکنی بو داکش وکی یک بونا مه فکران ایکن یک بونه حتی آوا کرنه هم پریزیدی سکرتاری دولت مروی یکمی مثلا گورباچوف هم جی حکومت خوب گشتب تلویزیون رادی روزنامه دا نوی ملت کرد ها دکشانده زاسوخوف گوتم نداد دوی خنجی من دوی پریماکوف تخوازه و یوگنی پریماکوف تخوازه و ببین نه هنگه پریماکوف اندام پالیت بیرو یا پارتی کمونیست سوویت بود و همه سا کرملی ام جی زاسوخوف درکتن ام چونه جن پریماکوف دیده دا کتا اندر ام کرملی تمام سلاو دامه ترونشت هم جرونشتم و چاقی بابایف محمد سلو بابا حرمچه کته بیری محمد سلو کل ما خو ماسه خست و سر پریماکوف دا چو گوتا پریماکوف دا گو دادی با مچه من نخواستم راسی تبین مگو برا گرباچوف مبینه تو دجمنی کردانی ساکنی گو چه از دجمنی کردان از دجمنی کردان اونا با مچه آریکار پریماکوف برگوری مهات هیوی کرد گفت دوی نو سانا به و تشتکی نزاروتی هم گرکی رونن حفم بکن و پاشی هم پاش دا هنکی رونشتن من هنکی خبرده و هم اصلا درکتن نو من لابایی دیگر تاو رابون شرف عزیز خورده من یورا نبی اپیجنیا دربای و لابایی کرا رونشت مرا گلی کرد که ویدی که پرساوه راسته خواسته که راسته لیوی گاوه امنه کارن کردستان سور گلی بندواده بابایوی کو تواهی جیانا خو پیشکشی دوزا کردین کافکاسیای او کردستان سور کر بریا مرنا خو به دمک کرد درباره تکوشنا خو ده وحد گوت جزاروکتیا خو و از دناوی تکوشینه دمه هید سالین چلی ده بداخوازا کردستان سور من نامج ریو بریا سوویت ردشاندن سال 1961 جبو کو جاره کدن قضای کردستان ساز ببه تاوی چند کسان مبر خدا موسکووای به عدالتیه که مزن لگل مهاتیه کرن دماکو یکتیا سوویت آوابویه دولت دانا ارمنی و آذریان
لێ مافێمە کوردان ژمەستاندنە ji bo Kurdistana sor em ê heta têkoşîna xwe bidomînin. Serkettinê yekbûnê negiştin armanca xwe da tu hem sedemen objektif heye hem sedemen subjektif heye. Yani sedemen objektif ev buku ev bu. Yani Sovyet zıh hilveşya. Hem ey martê tüziye programêja aliyê Sovyetistanê yekbûnê da hatiye pejrandin nehmeşûn de Sovyet hilveşya. Vaxt çêne bû ku ev proses berdevam bike. Hezkiriyekî din ê Kurdistanê jî şamil eskerovek û her dem ji bo Kurdên Kafkasyayê efsaneyekî zindî bûye. Eskerovê kurdolog, fîlolog, zimanzan û dîroknas heta dawiya jiyana xwe bûye şervanekî Kurdistana sor. Hêdî Sovyetistan ber bi hilweşandinê ve diçû. Lê hewlên Kurdan jî berdewam dikirin. Li Kafkasyayê şerê Azerî û Ermeniyan her diçû gur dibû. Kurdên li Herêma Qerebaxê ji neçarî tevî Azeriyan terka axa xwe ya qedîm kirin. Şer bû sedema mirina bi hezaran kesî. Di şerê Qerebaxê de 20,000 Kurd terka Ermenistanê kirin. Gamçume mari yari yar boyitmerene. Piştî şerê Qerebaxê, piraniya dever û navçeyên Kurdistana sor ketin destê Ermeniyan. Vê gavê li Herêma Kurdistana sor Kurdek jî nemaye. Berî şerê Qerebaxê li Kurdistana sor Kurd hebûn. Azerî jî hebûn. Piştî zevkirina Laçînê ji xênî wê komka Kurdan ku hewl da li wir otonomiyê saz bike, mixabin tu Kurdekî din neçû wir. Hikûmeta navçeya Qaşataxê ango Laçînê bi serokatiya min û serokatiyên Ermenistan û Qerebaxê yên wê demê her dem difikirin ku derbarê pirsgirêka Kurdan de çareyan bibînin. Me wê çaxê jî dixwast Kurd li wir bimînin, niha jî em dixwazin Kurd vegerin herêmê. Nezikî milyon sala kam paşla tabiatê dijîn, qorna zamana da pêşdaçûna û dilkê xwe îroyîn de hatiya giştina qawlama. 23 ساله حتی نه 1931 ساله کراسی کردستان بیاد در روز ایرو کراسی کردستان خونه ها هم گلشانه وکی لاشین هاتی آزاد کنه о восстановлении курдской государственности с центром бывшей столицы Курдистан, городом Лачин. Дожди! Дожди Кыргызстан! Дожди Пешмерге! Дожди Пешмерге! Дожди Пешмерге! Дожди Пешмерге! Здравствуйте, свобода! Bi hewldanên Komeleya Yekbûnê re Sovyetê gulana 1991 soza otonomiyê da Kurdan. Di nîveka sala 1992 de bi serkeşiya Wekîl Mustafayev li Laçînê Kurdan otonomiya xwe îlan kirin. Lê ev hewldan jî neçû serî. 2006 года большевистское правительство Азербайджана начало переселять курдов в низменную Du часть. qurultay me Moskvê delbas kir. Bütün ji heşt Cumhuriyeta Kurd hatibûn. Wan qerar da ku em Kurdistanê ava kin. Bi çirî ev problemîn ya. Şêrva ve siyasetê da ve diplomatî ve gilîj yanîne. Ya wextê Sovyet ku weşî Baku bû serbest me ava dewam kir çünkü millet ji me xwastiye hem ji millet jêk birave tinene. Ew çaxî parçebûn kete nav yekbûnê da. Hinek seroketiya yekbûnê got na açık hildan nav milleta gotin ku Azerbaycan bide em razî ne. Êzdî fileva Rusya Kurdistanê bide em naxwazin.
نزدیکی میلیون ساله که هم پاشتلا طبیعت دژین قرنا زمان دا پیش داد چونه او دلکه خواه ایروین ده حتیا گشتنا راست بکنه ارمنستان حاضر بود وکی کردستان به آوا کرنه تماجی دخواستن جمان جی دخواست دولت جی دخواست وکی کردستان سور آوا با لی درسیان وکی نام orta Azerbaycan ve Ermenistan'ı Kürt becar bun, az bun, da jixad da dersiyan. 15 ماه مایسه ماه پینجا خلق جبهه هات سرتخت آذربایجان خلق جبهه هات به سرکتی ابوالفضل الچیبای او کنایه نقشوان مروه علیو گیدر علیون وانا درجهشون دا اوگدان پرکازدان که عسکری آذربایجان جلاشین داره برای ملت کرده ملت درخ جلاشین خوش تفیل بیشتر و تفیل بدن ارمنیا لاشین که آزاد بو بخوی ما همچون و داره ازبکستان هاتن قزاقستان کرده ما هاتن لیش آذربایجان نه هاتن و داره ما جواتا تفگر آزادیا کردستان ما در باز کرد 9 ایونی 10 ایونی جی ما ششا ما دکلاراسی قبول کرد اعلام کرد کردستان چکرنا کردستان سور دخواستن باید نورتی دا چکن سوا آوانا پشت ارمنستان دجی آذربایجان تابولیست ارمنیا Gazi Mustafa Kur andatkına prezidenti Kürdistan'ın sor. Her arun laçin. Gazi Kurda kabra Kurd gışkben ama Ali Kariye benava Kürdistan'ın sor çek. Vakit oturuştu da Kurda var yakıştaç. Mutavıl leşko Ermenistan'ı. Ne atası? Le Atanakov haşi merci gale merva da hay. وقتی او کومرا دخواستن لخواه گراندن سالا 92 پریزیدنت هبو چند وزیر ما هبو یعنی وزیر وی کومره او مو یعنی دناو ملت دا چون جوین دکرن یعنی چون هاتنا وان هبو یعنی هنه کس هنه دخواستن د میدان دابن لیرن زانند که او تنش بو ناوکی ماندنا دولت کردادا پروسس ادماندن و پیرا بونا اتفاقا رسپوبلیکای چهره سوسیالیستی سیستم و پولیتیکی و سوسیال اکونومیکی آوان دویم خوند راده از بیشم جورکی قرفا متکه راون چون بون سرک وزیر بون وزیر نظام چه از ما زانه و وکی از می ابا قلبیه ما زانه و ارمنی تو بستکی آخی نادرمه لیم چون معاف لیست بونا چه بونا ویدر وکی هم داکومنت حاضر کن بونا دیرو کی وکی سه و دوست به 10 سال 5 سال تشنو جی کرد پیش دابی بیزانی شو وقتی دا تشتا کی هابی وقتی دا از بین قماندن که هابی لاشین والا ما اسکری ارمنیا کتنا ویدر به فیشنگ آویتن به شهر به پایتخت کردستان لاشینی والا بو ارمنیا گو او عرده ویا پایتخت ویا خوازن سرباس اعلان دکن خوازن افتانومی او ایشی ویا عرده ویا الچیبای چی گود ول از پارلمنت آذربایجان درخواستن گو هم ترکن زمانی ما ترکا عرده ما عرده ترکایا اورس چی گود گازی میکرن مسکوی اورس گو ها اصادکن برای تالشتانی بدن نه اونا پیشکش سوویت پیشکش داد ترک آذربایجانا گو برای تالشتانی بدن لازگینستانی بدن کردستانی بدن یک کدومشون تاف ترک دبن تاف کی دبن برا ببن Курды Кавказского Курдистана, так же как и другие народы, вошли в состав Российской империи. После Октябрьского переворота большевики для кавказских турков за счет курдских, армянских, халышских, лезгинских, татских, лагических и других земель и их населения образовали Азербайджанскую республику. Для курдов по предложению с Кремля была образована Курдская автономная республика под названием Красный Курдистан.
В этот период турские... به دست روس ابخازیا آسیتیا سربسته خود اعلان کردن رابون تالیش رابون ده 3 روز دا اونا قر کردن به سرکتی علی کرام ما یا مجم هیوا اردو سکن بود اردیوم به وقتی که 15 ماه لاشین آزاد بود 92 ساله از 3 روزشون دا آیلا خوا چما بداره ما روزا یکم جوات در باز کرد جوات جبارتنی تفگرا آزادیا کردستان ما اعلان کرد روزا 10 ماهیجی ما کردستان سربست اعلان کرد این ما دکلاراسیون داشت قبول کرد که 2 ماهشون دا وقتی که اردو که هات امی سیشکی در باز بکن امی حکومتی بش بیرن سروک وزیر بش بیرن پریزیدنت کردستانی بش بیرن حتی نیوی چاقه من 19 ماری مجبورت به سروکتی من جگیره من علی خان مامی بو یکی نیوزکاره که نودنگه ارمنستان جگیره من دنیا پروفسور رحمتی شرف عشیری بو خیلی جوانا امریکه سردار بو رحمتی شامیل اسکیروف من نوی کربیه عزیز جو بو ایشخانه اصلا یعنی 19 ماری از نکن کنم نویگیش که هیا دکمنت دارن اونا 19 ماری بون پروتکل مدا هابو وکی از بیشتر مدیرو کاوی نویسی بو وکی چه 21 ساله حتی 29 ساله اوی داری اتونومیا کرده بیه جرا گوتن کردستان سور و پاش هلدانه ناسیونالیست آذری او دانه هلدانه نو هم هاتنه اوی دیونا خواهد دادنه دا سکناندنه و هم او دکن مافی گلی خواهد دکن وی داری اما آخامه هم هاتنه سر آخا خواه هم تخوازن آخا خواه دا بجین و مافی گلی خواهد کن بیراجی مافی گلی بچو که واکی وی دارید مینه مافی آناشی هم بپاریزن یا اوی حملی اوی یکا بو مدخواست معصا پلانکرو مسکوی روانه که هم اردی چید که هم ملت نای نورا اردی ها مکو چید و هم اوجه گانچه که دستینن یا ملت یک ماه یه بمینه یک نماه باشه بزوره لی راستیش قمانداری تنویه راستی ارتش تنویه راستی اوه اما من نویسی وکی خودگراوی قمانداری همه ارتش همه کردستان ها سور آزا کریه بری خار بجمنا دمینه وکی وی داری هل بجارتنا در باز کن وکی وی داری ارگان دیوان جی ساز کن او از بین خواتا هر روزه بکن پشتی زفتکرنا لاچینی 1992 da ya Kürdistan'a soru var. Kürdistan'a soru var. Bu dedi yek Kürt ne ma bu. Ve çalı Jboku Ermenistan'ı dagirkeriye xwa ji asla navne tabi de perde bike Kürt'e istifade kir. Kürt'e istifade kir. Evi serkeşice Vekil Mustafa'yı kir. Li Vekil Mustafa'yı zani bu ku ev listoka Ermeniye. Li ev men kitaba xwe diaspora Kürt'e ji nivîsandı bu. Ev vekî generalekî bi arteş singada peş uçû ku evi belgeyên Kafkazye nava Kurdistan sorji bikeve. Eşkereye ku di qonağa yekê ango qonağa 1923 de fermiyete keviye. Lê wisa diyar e ku di tevgera salên nodî de Kurd bûn qurbanê berjewendiyên dewlet û hêzên li herêmê. سال 23 تشتك هبو يعني بدولتي بالرسمي یا سوویت بود نه یا آذربایجان تنه بود 1923 ساله کرد یره خدا بون کرد بون اره نه آتو بونه حلاندنه نه آتو بونه سرگون کرنه لی 92 ساله 1992 ساله کرد هاتو بون جهاف بلا کرنه قرقستان قازاقستان تاجیکستان ازبکستان اکرده yerlik مو بون اونا پرانیش سادی نوت هاتو بونه اسیمیلیاسه کرنه Kurdistana Kafkasyayê, Kurdistan û Yêst, Krasnî Kurdistan, Qizil Kurdistan an jî Kurdistana Sor, welatê bav û kalê wan bû. Li gorî wan hê jî wiha ye. Li gorî me
سرپیاتیەکە نیڤجۆماییە کوردستانە سوور. ام 40 میلیون خلی ماهی کردستان مزنه موگیش بردانه ایران هاتنه سر تشتگی ور که نه کردوی داری هنه نه کردستان چه و نه جی تشتن گره ایرو ام شرط کن بونا کردستان مزن مثلا کردستان سور که جاره که دن لخواه گرینه همو چیزانن کن نابه Kurdistan Sorçenov, Sovyet tüneni. کردستان سر که خیال و بتون کردستان خیاله او تا که دجمن کاروان گلیا بیجه ارد ولات تو وقتی نو خیال